Kata masa Amur Falcon Festival kabalalong ars ngilenter kalapoino sa kabakun. Hakabaw Menteri Badai Kmi ikatanat kam jungok kai perthei ka sorkar jilla lani ka Tourism Department uba Paul Lingdo kumukongsan ulapoy ban sakilang hakatei ka sngi. Harangkat ka jingidon lang uba Charles Marngar uba di MLA bad MDC kamau hati constituency kumusumbut kongsan. Ki officer na katanat Tourism Department Ribhoy District uba Long Sing Bay uba Marcos Martin Presiden ke HNYF North Khasi Hills District lambat kiwe de kiriyo pakhmat ki balaya poi ban sakhilang hagate ga sngi ya gate ga tamasa Amur Falcon Festival la jupenlong haman la sisen chisnam hau banai naiwing daga kunhun Terso Valley Wildlife Protection Society bat mentau snam ka de sin ka bahnyo ka bala sedang nadu ka khatsau tarik bala pun kot no yaka haka khatsan tarik unaiwing ar hajar ar phaulai hamadan kasnong Terso Kom ki kongsan uba Paul Lingdo baruba Charles Marngar haba ai jingkran hakate ke sngi kila ai ke jingero ikinong yelam joka society gibla treshitam ban penlong yakate ke tamasa kabala longkum ka nuksa bar ka jinghikai shiki babun ban penne pensa bar ban sumar ikimrat om ban pendu jait ikimran shushu na kaliang uba Paul loong ru komu menteri un sasimkhia ban kentiu ki kam jungo kai hakate ke thain Terso bat un sawan kerpang ru ban jurem yaki jaka jungo kai ki badan hagate ka thain khnang ba ka sarkar kan sothu ban penmang ni kilat jingiram lengba de scheme ba pher na ka tourism department habayo pat ban yakran kerpang baru general secretary ka Terso Valley Wildlife Protection Society uba alos nongpo ulayathu hagaba ningkong ka society kaladu jingkerman banyo penlong yakate ka tamasa mentau senam arhajar ar phaulai namar ka jingbom dan ni ka fan ka babiang Handrai na kaleng ki babon ki paitba nong song snong kila ai man sim badai ban penlong bet ya kate kata masa kumta ka society ru kala shim mi karai ban penlong bet ya kate kata masa shushu lo ong ru baka society ka angnut bat khmi lenti baka sarkar kan ithu kerpang no daga tourism department ya kane ka Amur Falcon Festival khnang bakandang kentiu shushu ya ka kam chungo kai perthe ya ka thain Terso bat kumju aka jellahi baro ka wei Dari benda kejami ngawan hangi kamu menteri jaka sarkar badipet ya katnat tourism katnat sang kai perthei kaba minta lara kadigan penlengo epi wat kejela kejongi mentangi khen bak giyo lakumno haduk mensiap sedam baru sistem ki turis Kibalawan hadu mentah kesenam si senam lenter kalpoi kumba khatsan lak di khatsan lak diberi kiwan bat mangi tangkum keri kasih penar giran ke population kaba kumba live how kumba absan lak tegumut kejingwan juki turis kalau palat marsiteng jong kejing dan ipat gijongi ti kini kibriu habakiwan gingi keren menta ba ngikwa khamtam ban pensidur ya kani kabangi ong high end tourism kabamut kibriu kinong kituris kiba kham la ban pelut hakatingka kham la ban pelut hakapur kenang bakin yo banjengo ya borok ki benta ki badai ki tourist attraction jomni ke jela ke jomni ti ladomia don kano ke jing snow after tien lani ban ong bo ba Charles don syakaliang persya don haka sarkar Henry haka bapai haka development Ia dan rengkat bat ngin ia trai rengkat. Kiri pidan kadu Pak Charles tu mah. Asa beli kita semua Pak Charles te tolak kamiat ukam he kapala. Mah ure Pak Charles so pi de kapala ngam tu kumnu tanpa kabensiam tengah tiap uke bah. Tila dari trai kamlang Charles ber upol de perhat ipi ke competition ke bokomno. Te ngawan hangi hilang ba ayong
Pak Charles yang menga kalau kam slam kan minum isu ya kini ki Amor Falcon kini ki sim dengan supercut tadi yang kam lelei hasil ke peningkong nganwan bat nganya gendu suatang ki brio hasil ke panuan di nuat banin ya kedua dia saya kisah meruk kalong ikan namar kajing community ke jonga kalong ba kini kajing anggut jopi barok kabab hilapan pau hari ni ke memorandum kini kia hap lupa bat ke polisi ke jong ke department ke jong bat kata kalong ban explore lani ban room syakishnong kiba ke department kampar laban berboro si kata ke priority ke jong minum sakut tang sora tang hadauki tang halajlo ngin hapan pe syapalat nanta nikwa ba kishnong ki community kit ai hangi ya ke kendau ke siap ke badan ya ke potential ba ngin penhe ngin berkau ba ngin seng ya ke tourism ba mangi pada lagi yo ki kendau na pi ku gishnong lani ki society ni ngin develop ya kita kiba pi depan hari ni memorandum gede ba ngan sa ai ku pi hau MLA jong hi ba kani ke bagi ong ka land bank lani ke bagi lum ya ka kendau bat nantu mapipat ku gashnong pi ai sangi ni develop ya kita ke bapikwa pi ong ke swimming pool la pi ong ki viewpoint la pi ong kat ki surat bat ku datar te kini gua ngani share khamha ki details bat pi kum ke society rekat baru MLA jong pi dai kawa kong sandu hi kalong kani bahikai ki video ki jongi bat mapi kum kinong elam ki bang lajer mene yam yaki haki ki babha ki badai bat ki baban ra ke burom ya kesnong bat ya ke imlang salam teng tang na kadau jong ilai bat ki saungut kiong tang wi so pot ru abyang kan pot borok awe isang so tindan li sangut li te la khmat la pundut borok ti ngidon kam banpek sapalap jong kekam sorkar ngidon kam banpek nalo jong karep karyang bat keba ngila banle menta bat persei ke pai khmat kadai ke tourism iburu boti bate ong gi China tong ba umde pol China ude pol khasi jong ni tingi ai kublai gerpang visa se sempan ye ke jinga don lang ke jong pi ke ni ke por bat ngang scam ba ke jingwan ke jong pi wan da ka mensim ba pidoni ba pikwa ban ni kwa ban tip kwa ban yo snow ya ke jinglong jingman jong ni ke dong ka than ke jong hang ni bat kumbola pun snow ha ke ni ke por ha ke ni ke memorandum ngange ba kindon gi kam ki ba phi na kaliang ke jong pi ha pinawan ban yu kejat hang ni kindon kidak apa pilik pai na ke ni ke konsulsi ke jong ni ke jing pelong ya ke ni ke Amur Falcon Festival Nginwa banlen na sedang ikan adu snem arja khatsan. Agapor kabolong MLA iba Julius Kedorka. Lasdang yaka nadu arja khatsan haduk mentah. Hakini gisngi ibanai beladep ngayo iba alos ila keren yang banginom pelong show igane ka Amur Falcon Festival. Kena ya gawai gisngi pada kiwan mi office kiong ba em ngihap an pelong namar ipa ibabon gikwa. Ban pelong ya gede ke Amur Falcon Festival. Kedai na kata daw ba kila pelong. Ya gede ke festival ha gede ke sini. Ha ke jing sisa karukom pen kre kalalong kuat sisa. Ha ke bama kaliang jongaru ngasutu bakala sisa. Na kaliang jong piru ngasutu bakapor kalalong kuat kala sisa. Tang ngumba arka yo pen kre kat ya gede ke festival. Te kamlong ke besok. Tenai isu kemen ba ha gede ke sini yo kalong kumne kumakalong. Hoi ni suatu agak ting persyang gidan cibun gidan klub gidan duna. Tinrai gidan wan gidan minister ngani kesni
ngelayo berperslo bat nginget hagi senam gi panangwan ngila ban le ha ya kene ke Amur Falcon Festival. Kini kisim sir natrai kala yapi ban yu mata ka jannet namar ba kila yadem kila yatya ngila bo aku program lagu nok ko porsau beje nda kilalin lawan pai keleng di sawan bandem hang tei ha umru hang tei raisi kita raisi kin sawan dem bat hang tu gopor ngila ban yu gini gisim tenrei kene gopor kebekat kene gopor men ngimla su ban yu nama kini gisim baro kila dem kini ki Amur Falcon ki bangi tibro yaki kum ki Falco amurensis kini gisim ki bawan na jengai ba ki bawan napo Southeastern Siberia bat napo Northern China. Kini kisim giwan dagang tiga bat jengai bah, bat giwan ban poi hagani kesnong tersom. Kejingnya nanti ke bat jengai. Tengintip lagi ni kisim kidang wan biang kisnem ban wan ne gimansuk ngintip. Dehenrei. Sir, nagaliang kejongar biwan gumne hagani kupor. Ibu kejing kerpat ipi. Saya kisnem gi ban wan ngikwa. Ba kene ka Amur Falcon Festival kumbala keren sakmat mene bat bala pule kene ka memorandum ngikwa ban penlong ye kene ka Amur Falcon hakata karukom kabangila ban kring ye kinong petkai ye kinong jengok kai omtang na kene gejela gejongi henrei na kijela nakiri jong ka perthai keleng bakiwan ban poi hangni Pila banong balingi pelong ya kene Amur Falcon Festival. Ke ege jing mentoy. Ile si pelong i kita ka Amur Falcon Festival. Pelong festival i tam taki sema la piban keli. Ya. Ke jing mot ban pelong ya kene ka Amur Falcon Festival. Ka day ban kentiu ya ka kam jongok kai perthei. Ban pen paunam ya ka snong ka thau gojong ki. Ban kentiu ya ka kamai ka ji. Ban kentiu ya ka yo ka kon. Hagadong katan gedungi namar kata kalau gebadang kam hado kata bangin pelong ya ke festival tenaga liang jonga daga baburam ya ke pori minister ya kerpat i ba inso baha ban thaulat lem ban pelong biang ya ke festival hajnam ge banwan hagorkom ke baik kerkom ke internet hagaban naga liang jonga department ge jompi ke tourism department kin shimti ha ke jinge trade kap bat ginong yalam jong gadong kathan jong isone ban pelong ya kene ka Amur Falcon ka babyang bat ka bapit ka bapura